mambo terete mambo no aya engombe nengi mana oba terete no bara matera no ba terete mukabana ngai chuko ucheka na Simba chile ile chance hiyo ndio Asante sana DJ. Abantu bami ntombu yamole. Abantu bami ntombu yamole. Lero watu achiraiga no moske Paul Simba Arati. Mwamwaliga nilie. Mwamwaliga ningasa mawako karibu Nyamira. Lero nigacha une price chair ye pati yeto ya ODM. Naande mno monogeri waba gusi. Asini ni mabada. Akayo Aya. Wacha. Wewe. Boss. Wachana naye. Kuja hapa wewe karibu hapa. Wachana hiyo biashara. Asante. Nomo gako murangeri motike. Wono rero gotuacha iga request ya mwananchi na abori moske Simba Arati neringa kakina intwe twatigarire magaga muno monogeri bwaba gusi. Dale batororera maburi ya nengi abagina bakengera iga. Nande karati acha omongina naro nyanumba konyo basamba macha nero uruare tebosongo igore kurmoisonde ebi yarenge 100,000 nero otebire batiri mbokera roboniga omongina oriego lerwera nekaiga ingorule 100,000 omongina oria chukurunegetari aria erio moerio amangana arenga keroka esenge y'ubwanja ni Zimbabwe ate kocho somo gutibwezi otebire bune koti yana cheto usika mangana aria abantu baminto bakore biashara kama mwarenga maiga airero mwaka baba kama mwarenga maiga airero baba naande tumubori ngabakanye chama yeto ya ODM esenge njomo tunande nere kugamba ntuanje de Simba Buyamana oyo mingo Simba akudavuishi kinga morida majority yo musongo gakia to kwani bweka azwi ngajo mu majority yo musongali aiga toro aiga tigato kwani bweka Nyamira Simba Arati mtege mbanko wori etebogyoka mbare ngaba wanja babo kogenda Simba atigarene chama wanjure Bora tungoko bako mbare ngaba takata maburi ya Simba konya banyamira maburi ya senge joyo orosi yukoba yamana nasaba soni mwale wanja bikwari ganyoyo minto Simba Arati Paul yoribwe buku inganje gakika konyora ribaga bagukora n'iki serikali cyonzi na ikuwa tumone ni university ya Tima na ikuwa na university mazeneta ngagera ni Simba nengo bya ya mara babele itapo mana na karibu wakwani nilikuwa na haya Nyamira oye mtu atene narogore chiro lakini bone senge ntinakira igetingiranga yara likere madali no moda kirtoga ndoch aya bono diganku ane manyago tebi kidio kyao kwa mo wanja boyo tinakire Nyamira ninka talivo aya bitanga nindatente vega. I'm so happy we join lero na chirega Nyamira na kirovisi na tebiri abantu bakisi na barubras mabakorovisi enene aso munda gocho nywe chae omanyo ikirese kiama usana berego amangana keroka twatebire will lazima tonyoro mulemboro ngenje teyo montara atakenga abantu barwane keroka aiga tole no mulembe abagusiba keroka boti nya kisi na Nyamira n'abantu abamo
gonto wanja seidi endo kyo mwelyo abantu banyamira mwabolere university na intungo suguma no mpaka tukwa ne president baligereri barolenge university yakolere ndikie ya kirega mo wanja boygo mwanjete omwemsio ino no mondo myale ngote namole mere aya obo jume kuna ngomoe inono decide na mongo tena noema ya ayo tigango nde ngote ba ODM odenga mbele pamoja ODM ODM Nyamira Biamono omweshimiwa Duke banda bambali bange ayibono bali bange oko gendege ti Maria aya omweshimiwa Tebrenga egetingira alitali ye school aya yo wate t-shirt ya niko kwande liwemo inchuga aya mwelwemo aya wailwemo ama abuli lero mheshimiwa Duke mabuli makeigo ena na saba ngina bali bwate ibanda bya mire ngobena na biashara ebi mo wanja boygo abangina naba ya mole na rabangina batarire korugoro mpaka nabantaba ya mole omomroyo kurukumambo noyo inoganda ero terete simbane tae kaya mambo oyo omondo korokwa sagero engombe nengi manoyo Nyamira ga no ene barabara nyiwete ngoe kuruga ka mambo ngose check DJ ka mambo atobekere ogose muziki tumakwenda uchigeti hadije nipatie sauti Mano,
Ndani hapo ndio niacha watu huko.